Surat 3 page 68 et 69 ka tafsir al-Qur'an de musibbe julbe baawo en fermande al-Qur'an fermande suumaye on en wayru wadude tafsir en wayru jangugol weetay suumaye en hebaali feere wadugol tafsir ji din e der suumaye on wano mi hollirno non weetay suumaye awa hande non suumaye on maayi jeego juldandu on kadi gasi hande hiden nyande jeetati juldandu hiden uddutude darso en torki Allah mi toranike en Allah kala dewe ko wadden kon e der suumaye on yo Allah on jaban en o newinana en dumagol e mudum hiden fudditaade ande en yettima ko tay kon okki en cellal okki en hoolare fudditagol tafsir on e jentagol tafsir on Allah dali wal yumahhis wallahu ekofiyo Allah labbin pos alladhina ben amanu gomdimbe wa yamhaq al kafirina o meha heferaben am hasibutum ka on sikku onon be julbe luube iman an tadkhulul jannata wonde on natay al janna walamma ya'lamillahu hara alla andali alladhina ben jahadu tinnibe minkum e modon wa ya'lamas sabirina wanda munyiben on sikku dum waaway wonde abadan walaqad kuntum gomdi on laatike tamannawna al mauta hari hidon yelotono mayde de min qabli ko adi an talqahu on fottude e mayre faqad ra'aytumuhu gomdi on yiinde non hande wa antum tawanon onon tanzuruna hidon dara ko faanda do mayde den awalegoy ko jihadi din habugol jihadi din nun gere on ka jihadi ko dum woni ko wada do ndem mayde Allah dali wa ma muhammad wonali illa rasulun siona ko nelado kad khalat gomdi fi'ino min qablihi ko aditima rusulun nelabe dudube wona kanko fuddori afa immata eyo ko si o mayi aw qutila ma o warama in qalabtum rutto don yiltito don ala gabikum e do baawo teppe modon den wa man yanqalib kala rutti do ala qibayhi e do teppe mudun den alegoy kala yiltitordo baawo mudun alegoy kala artudo ka keferan kaku falan yadurra Allah shay'an yo ando lorata Allah hay hunde wa sayajzillahu shakirin aray Allah yoba be do yettube nemaji makko ni wa ma kana li nafsin hanana wonki anta mutande kimayata illa bi idhnillahi sona edunga Allah kitaban dun ko winda dun muajjalan wada lajal alegoy wagintina wa man yurid kala non tawdo ko faala sawaba dunya ko baraji din ka aduna ko mojjere aduna weli foti Allah dali nutihi men okkoray mo min aymorde aduna on seeda e mum wa man yurid kala non tawdo ko faala thawabal akhirati ko baraji din kala hara weli foti on kala hara on kadi nutihi men okkoray mo min aymorde mudum yo Allah okkore didi kala wasana jizi shakirin aray men yoba be do yettobe Allah wa ka ayin heewi min nabiyin imorde annabajo qatala habudo ma'ahu wondude makko ribbiyuna karamakobe kathirun dudube haba jihadi wondude makko ta ben karamakobe fiibe mari gandal fama wahanu be lo inanoki lima aswabam sabuko hebibe kon fi sabilillah bantu lawdi nalla kan wama da'ufu be lo inanoki ko gotum wamastakanu be yurumin kinanoki be fofano wallahu Allah yuhibbu as-sabirin himo yidi munyiben dum do ko ene woni ko halana wa ma kana la tanoke qawlam kongodi mabbe din illa qalu sona bi rabbana jomi amen ighfir lana ya fa min dhunubana bakatoji amen de wa israfana e fejjintina le amen ko men fejjintini ko e bakatoji din fi amrina ender fi yake amen de wa thabbita gadamana tabintina teppe amen den haramen dogali wansurna walla me alal qawmil kafirin e do yimbe hefera ben fa atahumullahu on say Allahu on okke be thawaba dunya baraji din ka aduna wa husna thawabil akhirah e ko buri mojjude baraji din ka lahara sabuna wallahu kanko Allah yuhibbul muhsinin himo yidi mojjinobe golle ben yalla wadi mojjinobe ya ayyuhalladhina amanu kunu gomdimbe teddungal mondo in tuti'u stayuni on doftiki alladhina be kafaru yeddube yaruddukum be ruttay on be yiltitay on ala qabikum e do baawo teppe modon den alego be artire me keferan kako fatan qalibu waylito wonton hande kade khasirin harako on pirdube yalla dande barskon Allah maulakum kanko ni gido mon on so yamiri on huwe so hadi on acce wa huwa khairun nasirin kanko ni mojo wallowo
sanulqi aray men fero fi qulubil ladina der berde ben kafaru yeddo be ru'ba kulongol mimma ashraku billahi sabuko be sirkani kon Allah ma lam yunazzil bihi kon ko jippinanal dum sultanan dalil wa ma'wahum werde mabbe den annaru ka kayite wa bi ismathwa zalimin ge boni werde to nyobbe wala gad sadaqakumullahu gomdi Allah gonginani on wa'dahu fodore makko den ka gere uhudi wonde on folaybe o gonginani on goy fodore den idi tahussunum tumande sonyayno dombe ali goy tumande muncayno dombe bi idini hedunga e makko hatta ida fashiltum ha ba on sirti watanaza'tum on podondiri fil amri fiya kede wa asaytum on yeddi nelaado maki yo beeda won don be jippike be wonali don min ba'di ma arakum baaw Allahu li o ma to hibuna konko yidudon ko duwoni pol gangal ande kadi pol gangal wayliti wonti kadi folede minkum taynon no e modon man yuridu dunya on faalaado aduna wa minkum hino e modon man yuridu al-akhirata on faalaado lahara thumma sarafakum hefti Allah yiltoyi on wonciti on anhum e gaay mabbe liyabtaliyakum fi yo jarriba on wala qad afa ankum gomdi o yaafike on sabu podondiral ko waddon kon e yeddande nelaado ko yeddudon modon kon seeda wallahu Allah du fadlin ko jombural alal mu'minina e do gomdi be ben ede tus'iduna anditetu mande dogoyno don yawon wala taluna tayon ala itade ala hadine do hay goto war rasulu nelaado yeddo o ko mimo nodda on fi ukhrakum ender hakkunde wobbe go e modon mimo dari hakkunde wobbe go e mo noddan yon faabo yon aru fa sabakum hebi on ghamman suno bi ghammin isuno likay la tahzanu fi wata on suno ala ma fatakum e do konko fatori on wala ma asabakum wana konko hebi on wallahu kanko Allah khabirun pellet ko humpitido bima ta'malun ko on don gollude kon haray sababu nuzuli buy hino e der darsu on qissaji no mum kono o tafsir qur'an 2 do haray hiden haldi ko fi menen ekkitoto ben qissa wo ala kala faalaado humpitagol qissaji din e sababu nuzul kon ko e mum o yiltito ka tafsir al-Qur'an arano mom mi wadi ma dum on nodda numéro téléphone 628 60 53 0